Good morning! Happy Sunday! For the past few days, adadalan tayo the letter of Paul to the Colossians, inadal tayo the verses 1 to 12. Tatamat adalan tayo the 13 and 14. Nung before nga adalan tayo data, ag-pray tayo pa. Heavenly Father, we thank you for this time. Thank you, Lord. Tani ka na kami iti pagkakataon nga adalan ti sari tayo. We pray, Lord, that you empower us, encourage us, enlighten us, Lord, through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, naitindi ko natin verse 13. He has delivered us from the kingdom. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ulitak lang ha. God has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Kung na God has delivered us. The word nga deliver, rumai. Ti Greek na data. Ti kita sa ti rumai, rescue, deliver, to save. Okay? Ngam di inusar ni Paul ito yung word nga rumai. Ti kita sa rescued us, delivered us for Himself. So imagine nyo ni Apo Diyos, insalbar na tayo. Okay? Handlang insalbar. Insalbar na tayo for Himself. They tie the concept iti rumai. God has rescued us from dating ng sip-sipnget nga lubong. Inala tayo ni Apo Diyos kunana, and He has delivered us and transferred us. Inyalis na tayo into the domain of His Son. Take note, they delivered, transferred, rescued, past tense. Api nga past tense data. Gamin, uray no agagyan tayo pelang we are living in this world, okay? Naarami din daytan. Numatay tayon, automatican nga may deliver tayon, may transfer tayon into the kingdom of His Son. And agun uray tayo, iti ko nga blessed hope. We are waiting for the blessed hope di pagsubli ni Apo Diyos, and we wait in joyful anticipation. Agun uray tayo, excited tayo. Now, kung ano yung verse 10, He tells us, we walk in a manner worthy of the Lord. Tagur-uray tayo, habang agur-uray tayo, we walk in a manner worthy of the Lord. Inatitsura na data. The phrase nga, to walk, the Hebrew na data, halak. Halak. Tikita sa ti halak. Surutin nyo, the Jewish oral tradition. Okay? Hindi mas masahag dito ang katawak na the word niya. Ti rabbis for the collection of Jewish oral tradition is called halakka. Halakka. Kat yung binga kat nagadong times ka nangag ko dito. Medyo nalukwak di binga. Halakka. Agungat ni nanang mo, agungat ni tatang mo. So, bagak lang itatak ng maligip yun. Halakka is the collection of Jewish oral tradition. Kung kuna ni Paul dito'y, haan nyo nga sursurutan dagita oral tradition nyo. Okay, tisurutan nyo, di bagbaga iti Diyos. Dahil tati kung kuna ni Paul, kanyada, you walk and live your lives worthy of your calling. Okay. At dapat iraramidan tayong hanga kay ti Apo Diyos. Mamati kayo kung saan ay nagadut iraramidan tayo nga hanga kaya ti Diyos. Ti importante kanya tayo, birbirukon tayo, dagi kaya ti Apo Diyos nga aramidan tayo. Dagi hanga kaya ti Diyos nga aramidan tayo, haan tayo nga aramidan. Brother Raymond, kasanong ti pangalak, kasanong amok, you can start with the 10 commandments. Amo yun, Exodus chapter 20. Okay, Exodus chapter 20, the 10 commandments. Importante data. May kapagrugyan. Namuan tayo niya, kaya ti Diyos, kaya iti Diyos. As a matter of fact, iti verse 3, iti chapter 20, dito iti kunana, you shall have no other gods before me. Okay? Awan ti sabaling i-worship you. Awan sabaling that you pray to. Okay? You worship God only. Brother Raymond, nga po Diyos lang matidayawak. Amoyo, hangka din ang papiso data. Amin tayo, we are guilty of this sin. Kung ano nga po Diyos, ni Jesus Christ, love the Lord with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Maaramid yung data. Kung maaramid data. Sometimes I love my spouse more. Sometimes than God. Sometimes I'm guilty of loving my family more than I love God. Sometimes I'm guilty of loving my wealth, my prestige more than I love God. Sometimes I nagaduti tiyempo nga I love things more than I love God. And so I violate the thing command, you shall have no other gods
before me. Awan ti tao nga kaya nga suruton dito, so nga guilty tayo amin. Okay? Kuna ni Paul, no kahit yung talagang aramidin dito, verse 11, being strengthened with all power according to God's glorious might. Dumawat tayo kinapo Diyos, itipigsa nga surutan dito yung command na. Ang mga Greco-Roman world. Very important kanya dito yung spiritual power. Okay? They alaan dito yung power through various rites, rituals, other gods, goddesses. Tapno kas lang yung maalad na di puwersa iti spiritual. Kun maisalakan da kada di gamud na aday di chimpuda. Amo yo, recently, di ba? Nag-celebrate na di Chinese. Suda, nag-celebrate da iti Chinese New Year. Okay, inya ti year tata, year of the amuyo syempre. Year of the snake. Okay. Manungay di tao nga gimatgatang iti golden nga snake. Nagkabkabil di balayda para swertihin. Manungay di tao nga at iti golden Buddha di nga tabtaba. Tapno swertihin. Manungay di tao nga kabil di mukit amo di wrong-wrongan di kas lang hexagon kasi dati mirror na. Tapno kanu nga makauneg iti evil spirits or di bitin da nga or nya da kita nga red bitin da nga kita. Tapno kanu nga makauneg iti evil spirits. Hangka din nagpepeso data. Okay? The New Year's. Mano kanyayo, iti nagkabil na iti prutas nga bilog-bilog. Mano kaniti, 12 ba? Nga bilog-bilog. Adula amin nga makamatmatsan nyo. Hangag paypayso amin data or basbasa kiti horoscope. Nako! Horror scope data. Hanga mabalin. Mano kanyayo, iti nagitagkal ti kandila kada ginatayan. Or dimawat ti pamisa kalagi din natay amuyo kahit nga po Diyos amin data. Idi last Saturday ba di jay napanak na tinurayat nagkita kami sa ango ti St. Joseph Pakdal. Dito din nakita na shock actually. Dito is a prayer to St. Joseph by Pope Francis ito kitaan nyo makita dito ibagbagan ni Paul kadagi Roman Catholics to pray to St. Joseph. Ngumamo tayo we only need to pray to God. Okay? Tatay, magbagana kanya na. Di ba? Guide us in the path. Obtain for us grace and mercy, courage, and defend us from evil. Really? Iso nga di kita tao, nga dingdanggan ni Apo Diyos, iti prayer da. They're praying to the wrong person. We should be praying to God. Hanaya. Nag-pray ka kini St. Joseph, you expect your prayers to be answered? Excuse me. Natay mo din Josephan, natay ni Mary, natay amin lang itang sangto ti Roman Catholic Church. Di ba? Nagpe-pray kayo tinatay and then expect to be blessed by God when God says do not pray to anybody else except Him. Di ba? Panunutan nyo ka dita. Yan tiyo ba ganit? Paul, guide us. Siya ti mang guide ka nga in the path of life? Ni Joseph or ni Diyos? O ti Diyos? Di ba? Your choice. Really? Okay? Ni Paul, yung tiyempo ni Paul, he was battling, lablabanan na dito yung heresy, dito yung wrong teaching, wrong false teachers. Dito taramida na, and you know what? Today, isupay laang mat, iti mang mangyari iti 2025, an palang nakaadal iti tao. Kuna ni Pope Francis, defend us from the evil one. Kuna na, kini Joseph. Malagip yung baga ni Jesus Christ, kadigay disipulo na. Kuna ni Jesus Christ, kadigay disciples na. This is how you should pray. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins. Because forgiveness only comes from God, not from priests and them. And deliver us from the evil one. Who is going to deliver you from the evil one? Joseph? No way. Only God can deliver us, to save us from the evil one. Amuyo, it's your choice. You can either walk in the ways of this world. Surutan nyo na kita oral, tradition nyo, superstitions nyo, bilog-bilog, kayo-kayo. So, surutan nyo amin na kita. Or, you can walk in a manner worthy of your calling. Surutan nyo, ti gusto nga suruti Diyos. Okay? We have a choice to follow God or to follow false teachers and follow false teachings. At kanyayo na pangalaan nyo, ti pigsa, ti power,
Dumawat kayo sa bali o dumawat kayo ti Diyos. Okay, kung ni Paul who will deliver us from this dark earthly domain of Satan and transfer us. Inyalis na tayo ti kingdom ti anak niya, Jesus Christ, in whose name we have redemption, the forgiveness of our sins. Hallelujah. Your choice. Heavenly Father, we thank you that tingatid yung basit na tiyempo nga maadal mi ti saray tayo. Lord, nagdakkel iti guyod iti lubong. Sumursurot ti adu nga tao ti guyod ti lubong nga agalaga ti pagswertian da. Sursuruton da iti hanga kusto. Hanyo nga kayat dagitoy. And Lord, I pray nga orin nagbasit lang dito nga podcast, Lord. Sana di kita tawag dengdengag, Lord. Makita da iti kamalian. Katahan lang nga agsardeng ijay nga makita dati kamalian da. Agaramid dati paraan tapno masukatan dati nga aramid. Kan numabalin apo kat i-share na dito yung information kadi kita tao around them, their loved ones, Lord. Tapno madu iti makaamo nga dito nga dakas nga aramidan. Dito nga false teachers kan false teachings dito nga lubong. Heavenly Father, we receive power only from you. Awan subali pagkapuan ti power, Lord, and blessings and grace and mercy no hangaga po kanyayo. And I pray all of this, Lord, in the mighty name of your Son, Jesus, our Lord, our Redeemer, in whose name we pray. Amen. Hallelujah. God bless you. Have a great weekend.